أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلتما شبان نهجا وقهدار عزيز ببرنامج نودي سمن بشبري ونا استاد ما بديع الزمان خدا جي راضي به د دستپیکا کتابک خدا پرتوکک خدا واد بیجه دبیجه bütün hamdler Hakimi Ezel, Hakimi Ezeli ve Rahmani lem yezeliye layıktır ki dibe tamamı vasf-ı pazındayin و حمد رب عالم رب و حمد جی layık و babet Rabb alemi. O bizi İslamiyet'te şerefli kılıp parlak, tertemiz şeriatı ile sırat-ı müstakime hidayet etmiştir. Hamd cbi Rabbi gabego ev dine hay şeref nasibe mekriye mensube في دينه هاي وصاب قيمات ومزن أو شريعتا جو باقج باكو باقجة أو نصيبه مكرية أو رياوية راست بيسا نصيبه مكرية وأم سرفيريا راستن. Öyle bir şeriat ki ev şeriata han ev dini hay go Rabbi alemi jmere şandiye akıl ile nakli el ele ittifak ederek o şeriatın hakikatlerinin doğruluğunu tasdik etmişlerdir. Yani ev şeriata haygo jmere şandiye Rabbi alemi akıl ve nakıl rivayet tevveka ittifak kirne yani evan emri go Rabbi alemi di kitaba khoda emri mekirne haşaj akıl nedurun ere jmere hatiye rivayet kirin لبلد دگل بیجی عقل انسان آجی عقل مروف آجی به قبول که کامیزنن ده قرن 15 ده الاوروپایی اف فلاتیا گوهاتیه تخریف کرن yani dini İsa aleyhisselam gohatiye tahrif kirin. Malume raya godiça akıl tevhate girtin. Jber vi dini hay goşaş evan insana jber xwe adlan bud. Avan insani hay go xwe em bêjin yani alim nişandan alime dini mesihiyetiye avan insana nehiştin go insan bifikir xwendin û nivîsandin û ilm û em bêjin pêş çiştek qebûl nekirin gojxeynî gotinê me pêştir temamê gotina betalin û dînekê wiha em bêjin li hevdû edilandin go aqilê mirova qebûl nekin. Ji ber vê yekê Avrupa hin bi hin ber dînsiziyê veçû, ber bêdîniyê veçû, got bûne bêbawer. Çima jî? Ji ber got ew dînê got evan însanê han danîne ber însana ev dîn aqil qebûl nekir. Aqil qebûl nekir. û evan însana gotin gereke em vî dînê han, lazim e em vî dînê han em rakin. Kamêjin evan însanê han dema bahsa ilm dikirin, fennê dikirin, evan însanê got güya alimê wan bûn, wan dixistin hepsa de, em bêjin tehdeyî, zorî li wa dikirin, wa dana kuştin. Bi vî şeklî bi hezara însan ev fikr û xwediyê vê fikr û baweriya hanekê wan dana kuştin. û evan însanê han ji dîn dûr bûn. û di wê demê de hinek însan rabûn, însan aqilmendê wan kitap nivîsandin got ev dînê hay got evan însana ji ber xwe ve edilandine ev dînê han efyona weke esrarê ye nahêle însan em bêjin wisa çawa esrar eroîn ev maddê hanekê dema însan wan îstîmal dike çawa însan bêhişt dibe îca nikarî çişekê bikî dibe ev dînê got van însana ji ber xwe ve edilandiye ev jî vê dikin em vî dînî qebûl nakin û evan însana rabûn ev dînê hanekê terikand. Dema hat ez qarnê
17 و 18 ایدی دوی زمانی ده ایجا اوان انسان سریع خوارا کرن و دین اوروپای بطال کرن و پشتی گو اوان انسان اف دین بطال کرد پیش و چون چه بو ده نابوان ده ایدی معلومه اوان انسانی هان کتاب گو نویساندن رابون شاندن ولات اسلامی و کمیشنن ایرو وا ونجی شپاش فمانه بپیرمانه ونجی وند خوازم پیش فهرن ونجی بسر کفن ها اگر گو ون بخوازم سر کفن ونجی ورمان کتاب ما بخوینن ما خوان ما استعمال کر ام باش بون ما ترکا دین کر کمیشن ایرو ام ماکینه چکر ما فابریقه چکرن ما ابو اف چکر ایجا دوری حضورا و هناك احمق انسانی ما رابون اف کتابا هناك خوست نقول البامجي وان کتابا بخوینن بخورتی ما گنج ما قیزی ما بی فکری های شاش بوان بدنا قبول کرن کمیجن اوروپایی افکرن پیش بچن ورن امی ترکا اسلام بکن داگو ام پیش بر ویگا اوان انسانا گوتنا دین نگوتنا اسلام ته ام بیجن پرسکره کاما پیش بچونه و خوندنه و ام بیجن به علم و عرفان و تنه ها اری راست ام بیجن درمانک جبو ایشکی باشه اف نایوی معنی گو اف درمان اوی تمام نخوشیه باش بکن نخوشیه اوروپایی دینی وای شاش بو خوشیه خلاص کرن پیش بچون لیبری نخوشیه ما نه اوه نخوشیه ما اوه گو اف انسان نایل گو ام دینی خو عمل بکن نخوشیه ما اوه نایشتن خدخه کرن ما گرتن ما کشتن ام بیجن مزگفته ما خسنا قادين خسنا آخر حيوانا نحشنا ام آزانا خوا ام بانگا خوا بانگا عربي ام بانگ بدن آزان بدن اشترى بيجم قرآن ما قد خكرن حرف كتابا ما زمان ما جوهراندن داگو امش تمامي امش ديني خو قطب بن وكاميجن ما خسنا جاهل وما خسنا جاهل الشبكي ده عالمي ما تبخسنا جاهل چماجي چون حرفنا لاتيني اني حرف مي عربي قد خكرن ام جاهل ما لسر يعرض منتكي وها تنيه كميشن الصيني تشيني كميشن الفابا خو نگو هراندنا حرفي وتم عيني نتجي خدنا وبيش فجوجنا ام بيجن يرو ماكينه او شتنا نجوي حرفي نجوي حرفي رابون اوان انسانا وهاكر ايدي كميشن اوروباي بشكل بيش فچون او دين شاشكو عقل قبول نذكر كالفر ميجن في حيوانتي انا كدو يروح زراوه جو دغوتن بيلك باوغره بيلك ام بيجن ادم عليه السلام خابان ديه تماما بيلكا باوغرن واوان انسان الاوروباي بيلك دشوتاندن خصنا قربان بيلك شوتاندن كما هيجي نازوجن البابا بيلك نجسه دو يروح زراوه مثلا او كا تلفونها هي ابل بيجيرن معنا سيفيه تري سيفا جاس كرنا او ناك سمبولا فلاتيه يعني او سيفا جو ادم عليه السلام جاس كريه او ناكيش دياما حواء ويا جرى قوتيه تمام انسان به خطا و به قصور تر دنیای جبر به كيجي دماغو تشيدبن هزارا ون تشيدبن وانا كيجي وي گناه دشون سريواتشو افصبيانا كتشكوني هناك هي كمجن وهاكرن ام بيجن تشتيغو عقل قبولنك اذعان قبولنك قوتن حتى قو ام بيجن اوان انسان الديني خو تركان ابغت شي اوروباي الدولات هذا صدي بينجي زيدتر شيستي هفتي تبونا بباور ديني وطنن تماما دري وباران كس ناج اوان ربنا افريقيا ليغو خابان او تنين تشي ديري وانا كي روجي لحظه بساحه مرف تاني هنا ازنا بيجم دين عيسى عليه السلام حاشا بطاله حاشا او الدين دينه ما يجي اسلام او دين قوش ادم عليه السلام هاتي حتى پیغمبر محمد عليه السلام تم اسلام يعني انجيل جي كتابا ما يعني كتابا بيجم يعني او جبريا قران
ام بيجن بيودا هاتيه قرآن إنجيل إنكار ناكه أو جي جم رب عالم هاتيه ام توراة إنكار ناكن شرطك شرط إيمان إيش خو أوجو آمنت بالله وملائكته وكتبه كتب جمع كتابه ام تمام كلام إيمان وباوري آني قلت جم رب عالمنا ام دجي چنا ام دجي وی دینێگو بسر نابێ خدا ئەوان ئینسانش جەم خۆ بە عەدلان دێ ئەم دژی وی ناکەنە یانە ئیسا عەلەیهی سەلامجی پێغەمبەرێمێ ڕەبی عالەمێ ویژی ئینسانشان دیە چاوگۆ پێغەمبەرێ محەممەد عەلەیهی سەلام شاندی چاوگۆ شاندیە و بەریا پێغەمبەرێمە عەلەیهی سەلام ئینسانێگۆ یعنی سەر وی دینێ ڕاستی گۆ ئیسا عەلەیهی سەلام ئانیە تەبژی وەکە ئەم بێژن منن حتى فيها بخوجي اگر انسانك في الله ام بيجن خدي قبول بك وبيغم بيجاكو يعني عيسى عليه السلام بيغمبري خداي او في الله او في الله دبيجن خدا ام بيجن حاشا قريب ناكي هجنك نوكه او مش شكل ابنك انا مش شكل فهمتني ابنك جوار ناي قلت مش يجي بفيك استاذ ما بدي زمان بيجا دبي اف دينك ورب عالم المرشاندية دبي عقل ونقل بهذا اتفاق كرن وحقيقتا في ديني هاناكيغو جمرة هاتي شاندن راستيا ولاكي تصديق كرن öyle hakikatler ki kökleri hakikat zemininin derinliklerine nüfuz etmekle beraber dal ve budakları mükemmelliğin göklerine yükselmiş. Dibece öyle dallar ki meyveleri iki cihanın saadetidir ve bizi mucize olan Kur'an'la irşad eylemiştir. Ev dini haygo Rabbi alemi jmere şan diye ev kitabı hanaki go Rabbi alemi ve ambejin beje koka winaki لسر زمينا حقيقته ambejin hati ava kırdı. Burada yani كوكي في حقيقة أهان دارا إسلامي لسر حقيقة هاتيا نسر فرا نسر تشتي بوچو أم بيجن باطل واشترى بيجن تشقلي وناكيجي وصا أم بيجن بلابونا وسترفان تشقلي هانجي حنا كفيكي هنا أو فيكيجي أم بيجن كيف خوشي وسعادتا حردو جيهاني دنا insan bu an kardike. O ev dini hanekeji ve bizim mucize olan Kur'an'la irşad eylemiştir. O Rabbi alemi biserdemi ve embejin kitabı haygu Kur'an'a Rabbi alemi binaki embejin me riya qancı riya başı nişani medaya. O ev kitabı han ev Kur'ancı öyle bir kitap ki kaideleriyle alemin yaratılış kitabından kader eli ve hikmet kalemiyle yazılan ve yürürlükte olan derin ve ince ilahi kanunları göstermektedir. Udisa ev kitab-ı hanaki Rabbi alemi embejin jmere şan diye ev kitab-ı hanaki Rabbi alemi yani habuna insana hulqiyata insana jboçi maksadı hatına embejin çekirin ورب عالم تشتغل أوي بويا أوي ببجي تذك دبي كتاب هذا نبيساندنا وبويجا كتاب adil hükümleriyle insanların düzenine, dengesine ve ilerlemesine mutlak bir kefil ve her açıdan üstad olmuştur. Ve ev kitab-ı han, ev Kur'an-ı hanaki bi hükme ve adil gotte de te daravin te zulm, te ta'dayi, te khwari çiştektine. Ev kitab-ı hanaki mizginiye de insana go embejin de kefile wanaki haçi go ve kitab-ı han go Kur'an'a de hayat akhwada embejin pek bina embej hayat akhwada bicibina. Ev kitab-ı hanaki kefile go ev insan seruyu arde ta'dayi embejin eğer hayata insan da hakim be te ta'dayi te haksızı te zulumati çe nabe o insan daim eve be peşveherin. Disa dibece üstademe Xwedacî razî be.
dünyanın bütün aslanlarının bağlandığı bir zincir. Bir tilki hile nasıl koparabilir ki? Bu Peygamberimiz Aleyhisselam beje. De beje Rabbi alemi bu virajı Peygamberi ki oha şandiye go ef Peygamberi han Rabbi alemi pere mucize şandına. U iştere bejim aban mucize hanake go Rabbi alemi bu Peygamberi şandına. Tasdika peygamberti ay peygamberidik. Çavago dama bre bacça ambejin dar silah veretk. Dama draja kevera kever destivetena zaman tesbih dik. Bitliya winaki hival asimana dibe düşe. İşte bejim dama çeser çiyaj aşkavi drakısın. İdi evnaki tevvek alametu ambejin nişani Peygamberti avi Peygamberi Aleyhissalatu vesselam. İdi dibêje ev werîsekî wehaya go wisa em bêjin stûr û qewî ne ji bo Peygamberti avi Peygamberî. Dibêje temamê terî çawa şêrek got em bêjin zincîra wî qewî be wisa em bêjin stûr be ve temamê em bêjin roviyê dünyayê hîla bikin jî nikar wê zincîra wî nekê bixetîn. İdi üstad men beje Xuda jî razî be. Dibêje ji ber got İslamiyet'in mahs ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf nazar et. Rabbi alemin bi ev dini hay usa hoşik daima. Ev dini usa hoşik daima. Ev dine go xalasiya dünya me u ahireta me peye. Go Rabbi alemin daima. Ma تريد معلومة جارنا أمبيجن فيكين هنا تريد قاشولي وان هنا وأمبيجن نبادة كاكلي وان هنا إدي معلومة مقصد نقاشولي وناكي مقصد كاكلا وناكي مثلا أمبيجن جوز أمبيجن قاشلي وهي وكاكلا وناكي تيري أمبيجن بهيف قاشلي وهي وكاكلا وناكي تيري مقصد نقاشولي لبالي ما بقاشول و مخوا مشغول کر ما ام بیجن او کاکلا وناکی ما ترکر بسوی فهم بسوی ادب ile İslamiyet'in hakkını ve mustahak olduğu hürmeti ifa edemedi. Dibe jbergo am dvaka qaskadi magot tadid am bejin Avrupi terka din kirin u am bejin be dine xwa nazaraka naqanj meyzandin و تركا دين كرن پیش بچون ایجا مجی حاشا ما بنظرك نباش مال دينه خو ميزان ما گو قي دينه ما كيما دينه ما مانع پیش بچونا ما او شبهه و گمانه گو انسان بباور نيار اسلام خست سرمه ده دمده تأثير كرن ما قدر دينه خو ما نزاني بو ما او قدر ندايه ده تا o da bizden nefret ederek ebham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledik. Dibêje paşî dibêje bergo me qedrê winekê me nizanî bû dibê ew din jî dînê İslamê jî ji me nefret kir ji me qeherî û rabû terka me kir. Dedî çawa dema got em bêjin tav ya jî heyv dedî binê ewrê de xwe wan ewra xwe distirêne او عود بنا مانعي و انسان به طاوي بمين معلومه طاوي الدربه الشوق شوقاوي هي وحرارته وناكي هي دما قلت انسان نقار اللي ما يجينا الشوقه وناكي اللي بلدما جو امبيجن او طاب خد نضاع اوراده بشر ايدي شعب انسان و طاوي نابينا ايدي اف اسلامجي جبرغو ما قدري وناكي ما بحقي ما نزاني بو ما قدر ندايده او جبيغا خد نضاع وان ام بيجن اوراده خو بشارتيه İdistan bir hem hakkı da var. Bir hakkı vejihe yani. Yani ne haksız yani. İslam jmagaydiye çuya ne haksız yani. Çıma zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. Malum hakikati İslam yani. ما رابو ما بتشيروكا ما بقوتني باطل واشترى بيجم او كي ولو ما قرآن ما اوكر ما حقي وناكي ما ندايدا مثلا ايرو
خوندنا قرآن خيره پیغمبر عليه السلام حديثاوي هيا هر حرفك ام بيجن 10 ثوابه پیغمبر بيجن اليفك ام بيجن او بشكل بيك دما قلت خوند خيره ونك ايه پیغمبر عليه السلام بيجن كي بخازه بخدير خبر ده بر قرآن بخينا خوندنا قرآن ابا لبالي ما تشكر ام بتنه بفيه مشغول ما ام بيجن ما خوجه و سيدا معاينه ميدانا موكا كيجوا خوش قرآن دخينا شتكي خوشه از بخوجي از بيستنا قوداري كرنا قرآن خوش از كيف تستينم وسا قلبي من تنك بابي لبالي ما مقصد افتني ام بتنه ام فيما مشغول بن ما معناه ما تركز ما معناه تركز يرو قالك انسان ما هنا ام بيجن الميجن يعني قرآن خوش تخوين لبالي معنى تنه كميجن اري بخوين راسته ما بدل على المال الانسان يا اخوان پیغمبر عليه السلام بخير الناس من تعلم القرآن وعلمه ام خير انسان اوغو ايغو قرآن بانسان تهينج ايغو هينجي دبا لبالي مقصد نافتني يعني دوا حنك انسان جي هنا اجا معناه بيجن درابن خلقي بتشيرو قد خابين تشيرو قد بيش اسرائيلات معناه ابا يعني ابان تشتيغو ام بيجن يعني فايدة لكن هذا انسانا بشتري بيجم يعني او كان معلومه هناك مجاز هنا مجاز القرآن جانا تشتغل مجازي بيجن ام رابن ام حقيقته ام تبلياتك مثلا ميك بيجن دبيجن ربي عالم قلت انما الخمر خمر معناه عراق حرامه اللي بلا عراق خمري آبا ام بيجن تريد بيجن لما آبا تريد با بدل حزراء دبا عراق جن بيجن خمر إذا ربي عالم قلت يا خمر حرامه ام رابن ام بيرا يبخن حرام هاشا ام بسكي بخن حرامه خمسين بمعنى قرآن الليزم مش لما ريت بيجي وذا ربي عالم قلت يا المشكن تمام راسته تي مرق جيك دستيقو خادبك بتشتكي إبز مشتكم لكن نلمجة بالصلاة معناك بيجي ندعاء خي نزاني خي معناك بيجي دعاء أجوال مشتكم فهمتني؟ بفي شكلي أول إنسان بقرآنه حاشا أم بيجنا أوتكم حنا رابن عملي خوي خراب عملي خوي نقنج جبو خاطر إنسان بدنا حجي كرن وامدا قبول كرن آيات خدا ام بيجن بواناكي في شكليش بو خاطر مقصد اخوا ارمان جاخوا وها ام بيجن بمعنى وناكي دليزم ايدي دي بيجن لازمه استاذ شباب كتاب هانج ربي مجمع هاتي شاندن ربي ما تشيج مانا قوتيه حسب ولا نوا ام بيجن كيف ما ولا نوي لازم انبان امر نهي ربي عالمي كوج مره شاندنا ام حياه تاخذ ام بيك بينن ام تطبيق بكن ها جبرقو ما وهانكر وده جزاء وده بزي الدنيا دا تأديب için zillet بس سفارت işinde bıraktı. Debe ويجي debe dünya handa debe nava zilleti de nava sefaret de em bejin zeliltiye de meheşt uçu. Debe bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Debe ego makhlas bikeşi merhamete bir dini hanake. Ama mkar makhlas bike. Dedi çava جارنا زاروكي بتشوف وام بيجن حميزات ديا خدنا تديد ايدي زاروكم بتشوف جارنا ديا وانا كي جوان عاجز بوارد قيره وارد غيده تي زاروك قريا ديسا شو حميزات ديا خو حميزات دياوي بيرت قيره ديسا شو حميزات ديا خو شما چون كسكي دي قلتنا يا بالي جي غضب ديا خو شما ديا خو ديسا كسكي دي تنا حميزه كدي تنايا İdi dibece üstademe Xudacı razı be. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Öyleyse ey ihvan-ı Müslümin, ey İbrahim'in Müslüman, geliniz, varın ona tarziye vereceğiz. Var ama üzre hoş yapazdım. Ama bece valla ma naqanci kır, ma xoşaş kır. Amma kırt naka, tma afu bka waradisa ey İslam. ای اسلام تربیت ای اسلام دلی مسر تشوت بیجه شعر خودش راضی به اسلام دویج مره ابین
تساق دبن دردو برين جي وقتا حكمته تشوية كتيا ناب ماشين وقرين إدي تبجا أستاذ البيرليلة دستي صداقته وزا تجاوز بورم دستي خو أم بهافرة أم دستي صداقته دستي راستي أم دريش بكل أم بيج ورا جار أم بيجين كدستي خو بدمن دستي خو بدم أي إستام ما خو جوهران إدي إيرو تشي مرة بيجي سر وترشعبي ما بيعات أي رجيت أما بيعات بكل ترى onun hablul metinine sarılacağız. Ama وی وريسي وياغو ناقتا امي خو وي وريسي بگرنگو داغو اسلام ديسا ما قبول بك ديسا سر يروي عاد سر زمين عرضي حاكم ببا إلي ورن تام ام بحبرة ام بوشمان ببن ام وگرن سر اصلي خو سر ام بيجن صورتي خوي اول جو چواغو مب اسلام گرتبو اسلام ما قبول كر و ام بيجن ام بنا حاكم عرضي لسوار ام وهابكن حتى ام بينكن او اسلام اگوش مغايديا ام دليوناكي ام خوش نكن او اسلام نوي ام بيت نما بي زلتي دبن نما بي رزيلتي دبن و اوي اهلي كفري اهلي ضلالتي لسر محاكم بن اوي قدسامي بيروز اوي دبن بن لنجيبان ام بيجن سيونيستا داد بن لنجيبان ظالم هذا ورا عرشقاندن ادي ورن ام ديسا ام فيديني هام بگرن ام دست صداقت دريج بكن ام بيعته بيرا بكن قلت ما شبان هيجا وقهتارن عزيز ديسا ماتن داوية برنامج خويتي حتى برنامج في محاضرة بمن دخوشي ده امانتي خدا بن ام جوهي بيا دعاء دكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.